He māharahara mo te hunga take kaunihera ki roto o Waitaha. The increase seems a bit astronomical. I don't know the finer details of it all, but at face value, I feel that us residents and homeowners in Christchurch are being a little bit put out because of some of the decisions our councillors have made. Kua tūtohuhia e te kaunihera taia o Waitaha, kia hiki te reti mā te rua tekau mā whā ira rua paihenati, hei āpitihanga ki te mahere long term. Aha koa he toimaha, ko tā te tiamana a Peter Scott, he rereke te whakahāngai o te reti mō ngā whare katoa o te rohe nei. The document is there for submission process. So we're saying to the people, this is what we're proposing. This is the council's preferred view, is that we spend this amount of your money on doing these programs of work. We do, however, have two other options in there, one being not quite so ambitious and the other one being just a business as usual proposal. Ko te mea nui o tēnei hikitanga, ko te aronga ki te parawhenua, te āhuatanga o te hau, me ngā momo waka anō hoki. Ko tā Ian Cranwell, ka āwangawanga te mana whenua, nā runga i te take, koinei te wā anake mā ngai tahu ki te whakaputa whakaaro mo tēnei mahere, whai muri i te whakakorenga o tēnei tūranga mai te kāwanatanga hou. But for runanga and for mana whenua, in a sense, our awa are our taonga. So looking after the waterways, the water quality, water quantity. We need to look after our whenua and we need to look after our wai for our mahinga kai, because it was one of our 9 tall trees in the Ngaitahu claim. So it's hard in a sense. We're trying to balance up the protection of our waterways and our forestry and our lands for future generations. Ko te hiahia a Jamie Thompson, kia whakato o ngā pūtia reti ki ngā kaupapa hei whai painga mā tātou katoa. If the money was going to be allocated to some of the needs that we have here in Christchurch, especially over east side, then yeah, the rates are needed, but the increase itself, it's a bit high. Current cost of living situation, it's manageable. Obviously we can't do everything that we want to do. I've got a small whānau at home, a 6-year-old and a 2-year-old, so it's definitely a juggling act between my wife and I to ensure that our basic living needs are met. Ka whakātu te mahere long term ki te rohe whānui hei tērā wiki. Wai hoki ka āhei te hunga utureti ki te tuku i a rātou whakaaro I mua I te mātuatanga o te mahere nei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.